si baivek ule kumsang ni som ni le pali January tha a ni nung ber kan lo kai ta a lalpa Hruaina kan chana lom thui so yang u ngen na request kan donangin tukina hian Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Mihring tan vai Khat Thih Ruat ani ti kan ngai thladona lalpa nen kanin pol na personal devotion atan kan lo mangle theu don nia masain Hebrai mi te na le khathon bung ko chang somni pasari thu hi lo ngai thlale masaila tin Mihring tan vai Khat Thih Ruat ani chumi nuwa chuan ro rel na a omang lalpana thu malsom ro se amen he thu hi kan soita kan khan ngen na bokani a mi mal tin ta na hun top ro rel na lo la om tur chung chang seina ani he Bible thu hi apoimo em na chu sa khodangin pian non le na an be se ang chi hi atnol vik mai ani Bible thu ne na le dang lam na tak po ani a sa khodang chuan mi an thi in an thlarawin an taksa achu sana taksa chu arok mai ani to awanga halral poilo angin an ngaya chu an rin dan po ani a ma se an damlaya an felviau chuan sawa a te an changa an lo sual thina ni chuan uya te an piang non le ni in an ngaya he an rin dana wang hian aran nung chunga po an ngil nei viawa Christian te ayin thil siam po an dim doi zok ome helai Hebrai bung ko chang somni pasari hi achang khat mai chau hi thur chuaka du na lam hoya tho chu pui chiam chi ani lo ti kan riat masak apoi mo in karia a adot le chang nen hian then ran thei lo in zom tlat ani a ado le chang somni pariat na ti fia tu ani ti ila adik hel zok ome heti hian Hebrai bung ko chang somni pasari le somni pariat in koptlat chu athu Bible kan muani tin Mihring tan vai Khat Thih Ruat ani chumi nuwa chuan ro rel na a omang chutiang bakin Krista po mitam tak sual te kalpui tura vai khat lana om to in chandam na mutura ama lo ngak tu te ne na chuan sual tel lovin voi ni na a alo lang le ang ti in kan mu ani chumi om zia chu Mihring hi vai khat chia kan pianga Krista po vai khat chia athiang khan vai khat bok thi tura ruat kan ni Krista vai khat thi na kha kan sual thoi na tura ni a kan sual le thina wangin kan tur ai tuarin athinon le don lo ti na ani mi hausa le lazara chungchanga la li suo suyang khan chu thi nuwa chuan ro rel na kan lama chon theu do na nima sela ama chu tu na mitin muri lo ma ila arin na ama chu vuana ama ngak tu te ne na chuan avoi ni nan alo lang le ang ti hi kan chin chiat lat apoi mo ani mawin apasal zara apasal le aro zong nei tu ni na ko ownership alo chom thinang hian entir nana in nei ma chuan mawnu in abial pa te in kha kan in atingot theilawa an kukar te po kan kukar atingot theilawa an ram te po kan ram atingot theilawa nima sela apasal nen anin nei nuwa ero chuan apasal thil nei zong kha an ta ati kha kan ta ti in alo soi theita ani chutiang ang chuan mawin apasal zara apasal le aro zong nei tu ni na ko ownership alo ni ta ang hian chuti huna chuan Krista ngak tu te ne na mau nei tu Kristan antana vana ro akhol khum sak zong le van hau sak na chu an trom ve to don ani ti hi helai thu hian min tarlan saka chu lalpan ami te ta na min tiam po ani chu wangin re om na nuaya ingoi lawang u kan harsa kan bursom kan rethei kan mangang kan beidong ani po in wena hian ni beidong lawang u be sei tur lom om em kan nei ani hi do thei takin chel takin rin na chu vuan tlatin lalpa ngak tu te jinga mi ni itum tlatang u ti chuan ro rel na nia laulovin
khur lovin Krista khongai na awangin kan lanui ve do na ni khovel hian min ti ri om le to ngai lowang chuwangin vena hian Mihring tan vai Khat Thih Ruat ani a kan thi ba nge hian Krista nei tu aro lo pui tu tur din huna ke mani theu hi kan din the nan Krista ne na in pumpek mi ni itum thewang u lalpan na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu tukina hian devotion toy te molmang te in kanan nei le a he tu changai thatu te zong tan hian nangin he thu hi atharin mal han som le la kan nun kong min hruai ngil tu le lalpa kan omdan min siam thatu ni the nan mal somang che min mangai tu min chandam tu kan lalpai su Krista mengin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se Nilai num le vek ule